General Secretary ka Hills Farmer Union uba Alphon Bird Carson Teo ha basen ran lang ya kinong lapangam ban hiar lej rab ha ka khat saw trik jemang ulapun pau ka jing smosi namar ka jingbom yo lat kinong rab ka lapangam wat tang ban yu kejat ha ki hali ki penthor ki jongki namar ka jingbom ai lat de kinong karbi ki basyong hata pan habakran shakilat patai kubor uba Carson Teo ulakin tu ya ka sorkar mikhalia ban shimkya ya kani kamat ka bakong san bat mahamru ban let pensngo ya ka jing e jongki nong lapangam wat sha umintri kampo yeng ka sorkar kmi u Amit Shah kalong ke ike ka basngusi mene nadu kendai bijim step nakaliang jongi kinong yalam jong Hills Farmer Union agajing sisa ngidon ya kajing tumu ban senran ya kinong rep ya kaba ngidon ya kajing tumu bangin yo ban rep suk haki jaka kiba kidai kita ka jaka kaba kadai jong kinong pengap nong lapangap ilapoy hang ni ila ilom mi kinong rep nilai cedu syati ka kam kabadan syaki pulit Asam namar ngim kwa ban bypass yaki namar ngi kwa ban yetre ringkat bat ki pulit na po Asam tehenrei ngan yathu yapi kalong ka bakthang mensim hadu kata-kata baki nongrap jongi kim yo ban yu kejat hakalingkha ka baki di ban rap ngan yathu yapi nadu santarik ngaburam ya katu ka meeting ka bangi pelong apok handuli kabla ai jeng tip nakaliang jong DC nakabenta bakadan ka peace talk kumuri orang ba ngaburam ya kani kajing keren bat kalong ka gentleman words kabangi keren apdeng ki kasnong na po lapangap bat kasnong na po tapat hakati kajing keren orang usketri na kasnong nang tena po tapat ukren syai bakamdon kanu kajing shun kajing kenat lani kata ka kamdon kanu kajing penwit yakin nong rap bikin rap kata ka di kabakren da kabasyai hendrei kajing kwa jongki ka diman jongki ka tukapor kalong ban penpau pajba ya kita ki beriu ki badon kiti ha ka penyap ya utu oriwel timung USP ha ka tukasengi ulak ransyai patang sudap kani ka meeting unsa ay ka press briefing but unsa ay ru ya ka report sya kita ki beriu kidapan ru badi ki dur jong kita ki beriu bala syakam ya kata lada beli alut ban ngan ong yepi baki beriu napo karbi kila break ya ka trust apa yang kinong song kiba napo Meghalaya West Jaintia but ki klembat ya kata ka juban lak ya kata ka jing ya keren kabang ya keren ha santarik sakaway hadin ketika peace talk kila panpor nangi ars ngi ki ong ba ya ka ju kani ka jing ya keren baka resolution ka bami na kani ka meeting nginlay ban pensngaw siya ki beriu ka jongi but ha ka pratarik filala ban rap siya kilingka jong pi ars ngi kipan kabamut ki delay time san driu hinyaw Henry ndalapoy ka pratarik kinong rap jongi kilali hiar siya kilingka ki pulit Asam ki klem siya but na siya ti kaliang ki wan bandu ki wan ban kirkiw ki wan ban la bakim siya ban hiar po lingka Henry ka ay ka ba ngakwa ban keren hang ni ka basyay kalong baha katu ka santarik hadian baladap ka peace talk mangi bat na po ka office jok administrative gilawan ban pensyay kinong rap banginum day ban lej siya po sekretariat hakan tarik namar ba kajingya keren kalong ka ba kabalong ka basuk ka ba jay Henry kala penbori kinong rap ki jongi paminin kasngi ka khatlay tarik pra khandai shipo kadway kadar khatlay sansngi ki by time bat ngimla su ban apat ngilali hiar manin sa sekretariat katu kajing li hiar jong kinong rap kali ka genuine kajing kwa jong ki ban pensngaw ya kata kajing kathang ka mensim namar bakim yo ban rap menin isngo komen ngilay kendo yaw deputy CM ngilay syong ha kamit ngilay keren bolo ayeng i ka assuran ban pa iki force ban menta ka singin yo ban yo kejat ban rap ki jaka jongi hang ne hapo lapangap Henry menta ka singi nan yatu ifi bakatu kajing ya keren jongi ha kamit menin hadu menta ka ni ka singi ka feel day namar kata kadaw nakwa ban ong bakani ka kam kalong ka ba serious namar menehi daladi ngalalit ban ya kendo ya way unong yalam ubana staypat kaliang karukam keren jongki kekelah haman la ka kenta kisay ya kaway ka agenda ya kaway ka agenda siya kaway pat ka agenda tang kita kibapong ya ka juti ka badan uprek habakiyat kismutu ya ka jingdong badi ka jingpang baday tang kinong rap ke bapo lapangap
kiba katang mensim kiba jau umat iwe long kami yang ngadon kendai ngut ki kun abang apet ya kalingka ngajau umat da ingan besai ki namar kata kadaw ngonong mga pa ya gani ka strong message ka government banong take this very seriously yo shiksai kan betut bat kan lat na kakti jong kajing kontrol ni kwa ni believe banginget hakata kajing ya keren yasuk nginget hakajing song suk jong kasnong tapat makasnong lapangap Henry lada ki penbor yangi nakabenta pangin yat sekijaka ki bakam jengai nanong yepi ni nakaliang jong kahil sama inian kumbangi ju kersyani kinong rap habar ko ki isu si syong perkirang ba snong perkinong penyat snong bangin perkat pada ke kasenjam harengkat bat kabor jong administrative harengkat jong USP mene sipang uduskas nakabenta kumno bangin le Henry nanong yepi ilong ki bala kre pan ngan itu epi kajing yakon jongi kamdai ya sekretariat Henry ngan ong epi ngimban si ladangi haban net syaki bor ki bahalor wat syadu ka pan pensngau sya home minister u Amit Shah hakabide bak isu jong kalapangap ngim kwa bandu ya kajaka ngim kwa bandu ya ukaw ban nganong epi nginum sya baka wei ka mensiam kan yap namar kajing tangan